nkwifurije intangiriro nziza cyane y'ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa football mu gihugu cya Tanzania. Bakaba bamaze gushyiraho fixtures z'uko amakipe agomba gutangira ku itariki ya 13 z'uku kwezi. Akaba rero ubona ko rwose amakipe yabo yiteguye, ngira ngo fixtures uri kuzibona. Reka tunyire mu binyamakuru bitandukanye kuri wa mbere tureba icyo byanditse. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba rero bavuga ko rwose ikipe y'igihugu y'Abataliyani ifite abakinnyi bayo benshi bashobora kuzagaragara muri mercato y'isaba. Akarimo rero Federico Chiesa ni hagati ya Fiorentina ndetse na Juventus, dore ko uyu mupeti agomba kuva mu ikipe ya Fiorentina yitiza mu ikipe ya Juventus. Juve amaze kubwirwa na Fiorentina kari 70. Hari umusore akaba yitwa Sandro Tonali, akaba ari kuvuga cyane yuko ari gushakishwa cyane ikipe ya Inter Domira kina hagati mu kibuga mu ikipe ya Brescia. Hakaza abasore babiri b'ikipe ya Roma yifuza kubagumana rwose ngiye kuba locking down harimo Nicola Zaniolo ndetse na Pellegrini. Hakaza kandi ikipe ya AC Milan ishaka kongera amasezerano Donnarumma. Hanyuma kandi yitwa Jorginho akina ikipe ya Chelsea ndetse na Mason Palmieri. Aba Bataliyani babiri bombi bakaba bari kwifuzwa cyane, umwe ni ikipe ya Juventus, undi ni ikipe ya Inter Domira. II Sport kuri wa mbere ikabigaruka itwereka Cristiano Ronaldo rwose bavuga ngo rwose ngo stronger than before. Akaba rero uyu mugabo rwose ngaje afite imbaraga nyinshi cyane bitewe na video ya postinze rwose bigaragara ko na Dybala baje bakaze. Hanyuma kandi iyi shape kugira ngo ijye mu kirere cyane bikomeye ikipe ya Juventus ikaba igiye kwitegura rero kuri uyu munsi ikaba ifite match n'abatangije imyaka 23. Tukiri mu kinyamakuru II Sport kiri kutwereka yuko yamaze kugera mu ikipe ya Paris Saint-Germain biro official. Akaba na Paris Saint-Germain yarabyemeje muri weekend yuko Mauro Icardi bamaze kumvikana rwose, byamaze kurangira ngo n'umukinnyi permanent w'ikipe ya Paris, ngira ngo urabona ko banamwerekanye. Akaba rero Mauro Icardi nyuma yuko agiye mu ikipe ya PSG si kibi nkuru rwose $50,000 add-ons ya $8,000,000 byose hamwe gahunga na $58,000. Ariko close yagiye mu kinyamakuru II Sport cyashyize hanze nuko ikipe ya Inter Domira yashyizemo yuko Paris Saint-Germain yibeshye ikagurisha uyu mukinnyi mu gihugu cy'Ubutaliyani izahita ibongera $15,000,000 ako kanya kaye nguko. Estadio Deportivo mu gihugu cya Espagne kabitwereka ko rwose Carrion afite inzira nyinshi zamukura mu ikipe ya Napoli, dore karangije amasezerano muri isama. Arimo ashakishwa cyane ikipe ya FC Sevilla, Betis Sevilla, Getafe, Villarreal ndetse na Valencia. Ariko ikipe ya Valencia akaba ari imbere cyane kurusha izi kipe zose kuko Valencia ishobora gutakaza umusore witwa Ferran Torres, nabonye ikipe ya Manchester City iri kumushaka. AS mu gihugu cya Espagne iti ibitego birwanya irondaruhu. Akaba rero ni nyuma yuko ku munsi w'ejo Bundesliga rwose abakinnyi bagiye baserebura ariko bagaragaza rwose ko barwanyije ibintu by'irondaruhu. Urabona Ashraf Hakimi rwose asa nkagaruka kuri amahano ndetse n'ubwicanyi bwakorewe George Floyd. Akaba kandi Jadon Sancho nawe yatsinze hat-trick, hanyuma agaragaza rwose gapira kanditsemo rwose kwihanganisha cyane George Floyd n'umuryango we. Hanyuma kandi wabonye ko umusore Marcus Thuram akaba akina ikipe ya Borussia Mönchengladbach rwatsinaga Mbere ibitego 4-1, akaba nawe yashyize ivi hasi. Hari umusore nubwo batsinzwe kwa ikipe ya Schalke 0 kandi nawe yahaye icyubahiro George Floyd, akayitwa Wilson McKennie, akaba ari umusore w'umunyamerika ukina ikipe ya Schalke 0. AS kandi kabikomeza twereka yuko ikipe ya Madrid rwose ngo umutoza Zinedine Zidane yamaze kubona attack agiye gukoresha muri ibi bihe kabisa by'imikino isigaye. Akaba rero ngo igitekerezo kirahari rwose no gukoresha Eden Hazard, Karim Benzema ndetse na Marco Asensio. Ikinyamakuru Masa cyo kikaba kitubwira ati dose igihe cyo noneho cyuko ibintu bimaze kujya mu kuri mu buryo ibintu biryoshye cyane. Akarero ari nyuma yuko Javi Tebas amaze gushyiraho fixtures rwose ndetse n'amasaha ubona ko byashimishije cyane kose abatuye Espagne. Match ya mbere ni ku 11 z'ukwezi kwa gatandatu saa 4 z'ijoro hagati ya FC Sevilla ndetse na Betis Sevilla. Mundo Deportivo kuri uyu wa mbere yo iragaruka kuri akaba bamwisera Utoro Eri Toro cyangwa se The Bull cyangwa se Kimasa. Akaba rero ariko bamwita uyu musore Lautaro Martinez. Akaba rero ari mashakishwa cyane ikipe ya Barcelona, ariko cyasobanuraga imwe mu mpamvu nziza cyane rwose Barcelona iri gushaka umwata kandi yerekana ko azaba number 9 uteye ubwoba cyane. Rero akaba uyu musore ngo rwose arakora cyane ibintu byo kwaka umupira rwose, amaze kwaka imipira 107, akaba arusha Cristiano maze kwaka imipira 103 nukanga byo bita ama interception. Arakora cyane ngariruka uyu musore ngo nubwo afite 1.75 ariko ngo ku mutwe naho ngararoze mu bitego 11 amaze gutsinda muri Serie A, akaratsinzemo ibitego 3 by'umutwe monami. Uyu musore kandi Lautaro Martinez bakaberekana rwose ngafite ubuhanga bwinshi cyane rwose bijyanye no gukora cyane mu kibuga, kuko nibura abafite impuza ndengo ya kilometero 9 na metero 690 kuri buri mukino, mu gihe Cristiano abafite kilometero 9 na metero 650.
ngo ni igifaru cyane rwose. Mundo Deportivo kandi kabikometse kwereka ko Nelson Semedo ashobora ko yajya muri Man City, hanyuma bakabaha Joao Cancelo bakavuga ko atumvikana na Pep Guardiola. Ikinyamakuru Mundo Deportivo cyane tubwiyemo n'akantu k'ubwenge rwose kivuga ati uyu musore ukuntu yitwara inyuma y'ikibuga ntago Pep bikunda. Ikindi akaba ari umwe mu basore batigeze bakonvenka Pep Guardiola rwose kuko kayiwoka aracyamurusha, akaba rero ashaka undi muntu waza rwose ugahangana na kayiwoka. Reka tugende turebe aho bizerekeza. Mundo Deportivo kandi kabitwereka yuko yitwa Alphonso Davies akina ikipe ya Bayern Munich. Uyu musore mwiza cyane ukina kuri gatatu rwose nta shidikanya kari muri top 5 akakanya, afite forme zo ku rwego hejuru cyane. Akaba mu mwaka wa 2017 ndetse na 2018 yibere muri Canada muri Vancouver. Umwagenti we yabonanye n'abahagarariye Barcelona, abaca miliyoni 10 banga kuzitanga, bamuha miliyoni 8 bahita bivumbura banigendera. Bayern yahisiza irazishyura, ubu Barcelona yicuza. Mundo Deportivo kandi kabitwereka musore wacu Eduardo Camavinga umunyangora w'umufransa. Akaba rero uyu musore ngakunda Zidane cyane, akunda Real Madrid, akaba ngo yamaze kuvuga ngo yes kabisa yabwiye Zidane ati ngewe isama rwose ndaza nta kibazo. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ufransa kikaba kivuga ati kububi n'ubwiza rwose umwataka w'Umunyasenegal Mbaye Nianga agomba kujya mu ikipe ya Marseille nyuma y'uko ifite ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu no gutandukana na Zubizarreta n'umutoza AVB. Akavuga ati nzahaguma, bakaba rero bazakina Champions League umwaka utaha. Iyi kipe mirakora ibishoboka byose ngibone uyu rutayizamu Umunyasenegal Mbaye Nianga. Mourinho akaba mu kinyamakuru The Sun ababwira rwose abakinyi b'Abongereza, akabwira n'abakinyi bo mu club yababwira ati rwose nta kintu tutasabye leta, twasabye byose byashobokaga, Premier League twarayigoye, twasabye facilities zose zishoboka kugira ngo ibintu byose bigende neza, ntacyo batakoze. Muhaguruke mwese bakinyi banje bo muri Tottenham Hotspur dukina umupira, nta complaint indi dushaka kongera kumva. EFL chairman wabo akayitwa Rick Parry yamaze gutangaza ko championship igomba gutangira ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Reka turindire. Mu yandi makuru ari kugenda azamuka akatuyahere mu ikipe ya Manchester United bivuga ko Paul Pogba akaba azarangiza amasezerano umwaka utaha. Harimo usi yo kuwongera, ariko uriya mwaka ntago ari must kuwongera, abantu bataza kubyibeshyaho. Uriya mwaka wawongera, ariko bibaye ubushake bwawe wahita wigendera rwose uriya mwaka utawongereye. Akaba rero akomeje gushakishwa na Inter de Milan, Real Madrid ndetse n'ikipe ya Juventus. Amakipe yombi rero akaba muriho cyane, ariko Man United ikabitangaza ku ruhande rwayo ivuga ati ibyo ni ibintu byose biri kuvugwa ni Minora Ighalo, nta nundi muntu uri kubikora. Yitwa Ighalo utazamu watijwe n'ikipe ya Shanghai Shinwa. Akaba rero we n'umwagenti we akaba amakuru ari kugenda sohoka. Nimugoroba hari amakuru yasohotse avuga ko basa nka Man United igiye kubivamo, yananiwe kumvikana nabo, ariko muri iki gitondo akasohotsa andi makuru mashyashya avuga ko Manchester United uyu munsi ibuze kuza kuba yumvikana na Ighalo, ikabatiza agatizwamo nanone kugeza mu kwezi kwa mbere. Yitwa David Alaba, abamuhagarariye yaba Pini Zahavi yaba George Alaba papa we, bakaba rero nkuko Sport Bild bitangaza bakaba bagiye kuba bumvikana n'ikipe ya Bayern Munich. Bayern Munich ikaba iri kubabwira ko rwose ya propose ibyiza byose kandi iri bumuhe contract kugira mwaka wa 2025. Yitwa Alex Sanchez, akaba rero uyu mugabo w'umunyashire, akaba Manchester United yamutije mu ikipe ya Inter de Milan. Inter irifuza nanone gusubmitinga rwose pepa muri iki cyumweru mu ikipe ya Man U kongera kumutira sezo ya 2020-2021. Ni nako kandi ku rundi ruhande bimeze ikipe ya Chelsea nayo ikayifuza gukora swap. Akaba ari Timo Bakayoko arashakishwa cyane ikipe ya West Ham, hanyuma Declan Rice akaba Chelsea iri kumushaka. Amakipe yombi arashaka kwicara akaganira kureba ko yakora swap. Arsenal ikabiri imbere cyane kabisa mu gushaka Riccardius Miliki, ni rutayizamu ikipe ya Napoli, afite contract kugera mu mwaka wa 2021 no kwanga sigaje mu mwaka umwe. Arsenal ikaba yifuza kumutwara, ari nako uyu mugabo Laurentis president w'ikipe ya Napoli yamaze gutangaza ko wamushaka aramutse agiye kumugurisha ubu ngubu muri isama ni miliyoni 45 z'amayero. Liverpool ntago ariyo yonyine rero ikiri kuri Timo Werner, kuko n'ikipe ya Inter de Milan isa nkaho iri kubijyamo mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko ibonye amafaranga meza cyane kabisa ya Mauro Icardi, ndetse kabigiye kongeraho na ya Lautaro Martinez. Bakaba bashaka kuzana rero uyu rutayizamu kuba yabafasha. Ubwo Liverpool ntago ikiri muri aka gakino yonyine. Mu gihugu cy'Ubwongereza kandi bakaba kuri uyu wa kane baraza kuba banoza ikijyanye no kureba rwose ku bibuga biri netre. Amakipe amwe namwe rwose ntago ari kubyishimira, n'abakipe ya Liverpool ntago byishimiye habe na gato. Everton same, kuko Everton izakira Liverpool ku munsi wa mbere, hanyuma match zose bifuza ko zibere Manchester City nayo yagomba kugikinira mu rugo, ariko bashaka kuyimura. Manchester United nayo bashaka kuyimura, n'amakipe menshi bashaka kugenda biyimura akakina ku bibuga bitari ibyazo. Aya makipe rero menshi asa nkaho avuga ati rwose police
nimba byabananiye twabazanira polisi ya Kirehe onami c'est comment yitwa Ryan Fraser ashobora kwerekeza mu ikipe ya Arsenal rwose urutangwe mu rugendo rwerekeza aho ngaho kubera ko uyu musore yamaze kujya muri company imwe yamaze gusinyana na company imwe n'umutoza wa Arsenal Michael Arteta nuko ngo bari bafite umwagent umwe bishobora rero kuba byacamo neza kuko Arsenal mwifuje ishobora kuba yamubona rwose ahantu bari muri company imwe nkeka ko byakoroha rwose ubuzima bwagenda neza cyane akaba ari free agent. Tottenham Hotspur nayo ikaba rero amajezi yayo rwose yaramaze kujya hanze barimo barayikinga rwose amajezi yayo urabona iyi ni jezi yo mu rugo dore jezi yabo yo hanze away kit y'umuhondo hanyuma akaza third kit kabisa iri green y'icyatsi reka turebe rero Spurs niba izabiberewe rwose ubwo nawe waza kumbwira. Akaba yitwa Leo Goretzka kari umusore ikipe ya Bayern Munich ndebera nawe nukuri imbere ya karantine na nyuma ya karantine wakunda yabaye Kijadi yarateruye nabagira ngo yari ibiki. Mukomeze kugira intangiriro nziza cyane z'uku kwezi kwa gatandatu kuzabuka umugisha hanyuma dukomeze kwirinda icyorezo cya corona nyagasani abarinde umunsi mwiza.